KAC Kija Team Karbiang Long Pen Purthimi akemang 1.0 Hood Pen Non 2.0 an longle patta ki joy pen kadokawe pak lak isira troke braisira haro phora hokke pratok an ron pontang do an parta Hamren rong supi pen kichenglok rong atok ano kacheleng punjia phan MMPPNA SOPG pen towar krong crazy along A sompon West Karbiang Long District MP Hamren rong supi rong bong rong hang patuak lamalong pini KAC Team Karbiang Long ke Japon along lakhapli Socheng MAC constituency apharman Purthimi akemang 2.0 pen longle patta ke joy pen ron ponsi aninga rong people Tapi thi pen cheng lo lai kir ko me khiniang no nili me thang ke hoda hungli da me to la pen char chi bara to phat hola sodili election da thurthela nili Charci barang asal kima tufan an nili kontrak lemong hot nili jinso ongsi nili pesar pi lapen banko lalai pini kacima pe nili la sor rap tu nonglan nona dalak tu maning tu don bang lihat tu la hoy jutang lang no ke iltum pawir nang tu nili na hemple ke ha kace song tu pan party song bhorom jong ye pin ben Dia kitina masuk pil tepen kasih orang handbrake kerang kompak nili therere pin pen lak ke batangga nili pajiran atau mari tu ke joipen konsil pen Purthimi akemang kedam tang 1.0 lapen non 2.0 an kadokawe pak lak isira troke braisira pharo phora hokke pratok longle apata ron pontang lopusi KAC kachari CM Dr. Tuliram rong hangpen raramai pialong pangda Lason se Hamren rong supiang kangan parta rotok anu mission iksibatowar ke pacheleng punjia pan Rural Infrastructure Development Fund pen Mukhya Mantri Pakipat Achani Amen pensi towar krong kriner kep atowar kim simar ponjia pan long e sompon Pinia bai long KAC kachari CM Dr. Tuliram rong hang alui sar poman pen kachetong along Karbi Recho long sing rong hang MLA Rup Singh Teron KAC Deputy Speaker Avijit Crow KAC EM Udi Uping Maslai KAC MAC Head Sing rong paratung pen chenglok ong dung man pen kido radatum chetong dulsi ing samchen pen long le patta keron jaimek dengpon 7 lakhs 61,556 পরিয়ালৰ ডেভেলপমেণ্ট কৰে আৰু এটা কথা কৈছোঁ যে পাৰ্কটো পাহাৰত মানে আপোনাৰ এটা পাথৰ কুঁৱাৰী 2018 নিমেশ কুমাৰ নামৰ এজন মানে লিজত লৈছিল আৰু যোৱা বছৰ এইটো 7 বছৰ কাৰণে লিজত লৈছিল যোৱা বছৰ এইটো এক্সপায়াৰ হ'ল কিন্তু কণ্টিনিউৱাছলি তাত পাথৰ খনন কৰি আছে আৰু তাত লোকেল মানুহ প্ৰায় 50,000 মান মানুহে এইটো মানে তেওঁলোকে প্ৰটেষ্ট কৰি আছে তেওঁলোকৰ এফেক্ট হৈ আছে এইটো মই এতিয়ালৈ গম পোৱা নাই গতিকে মই এইটো ইনকুৱাৰী কৰোঁ যদিহে কৰি যদি এটা বহাই আছে এক্সপায়াৰ কৰাৰ পিছত সেইটো আমি ব্যৱস্থা Hamren pen Chandra Singh Ronghang report KTV News